semfene iwona umcabango wasungisa iwona futhi sawuphusha namhlanje. So if usupporta lo mcabango hayi ukhangile personal. So ngisho nje ngoba nikhona khona desibabona behlehlela muva ngoba ngizobala zamanje usuhamba ngendlela usungendlela iqiniso liza ngemuva amanga ahamba phambili okuyinto ekumele siyishintshe ngoba likhona ukhomeni silasephalamende into ekumele siyishintshe kubaholi. Mina lokudela kwenu amakhaza niphume nize idela amakhaza nize lapho uyangikhuthaza mina abathandazayo nabaphahlayo bangibeke ukuthi ngingaze ngingangenwa idimoni lamanga nemali. Empela qinisile awucabanga senime nami kangaka bese ngiyakhula ngikhulela ngokwepolitiki bese ngiphenduka kwixolo elithanda amanga. Ngiqeqe inkantolo mphume ngidela ingubo nithi ngizoma la ukuthi isimna ujike mina ngijike ngiphenduke umuntu othanda imali umuntu oyixofu umuntu ongadayisa umkhondo antshontshe imali ze-organization enze yonke into angayenza alimaze i-organization okuyiyona izokhulula abantu. Icela ningithandaze ngabi njalo ningithandazise futhi ukuthi ngibe qotho ukuthi uma kuthiwa ngibekiwe esikhundleni ngibona abantu ngokulingana ngingahloniphi iy'ngane zosibani bani ngingathi uma kufika le ngane ngiyi-treat-e kangcono ngoba ngibona ukuthi ubakwayo ubani umawayo ubani ngingathi uma ngibona lo ngimtreat-e kangcono ngoba ngimbona ehle emotweni enje lo ngibuka umuzi wakhe nize ningisize khuluma ngezinto ezenzakalayo uthini njengoba nje nami ngiphila ngizazi angibazi asibabona babaxothi bazalwa beyiwona noma bajike endleleni kodwa isifiso sami ukuthi ngingagcini njalo ngibe neqiniso ngime eqinisweni izinto zomhlaba zingangeni kakhulu ngibe umholi nje oqotho ngikusho lokho ngoba eyinimile nami mama ngomkhonto ngiyabheja ngoba ngomkhonto njalo khona ufuna ukuyixoxa kahle ngelinye ilanga angithi abafowethu kuyimpisi othoba ngomkhonto sixoxa kahle la nifika khona la khona kungafunakala kushuma amagrupini ngithola iy'play short kuthiwa niyaphi lapho nize nifohle mina nje ngigcwele ngani ngihamba nani everywhere I go ngihamba nani. So ngiyacela nje ukuthi ningisize nami ngikhule ngibe nonyaka nalokho ngikho njalo uma ngivuka ekuseni ngihlezi ngizabuka umuntu ongcono isifiso sakho ukuthi ngicele ngiyile nje ukusuba yebo ukuthi bese ngikhulile ngingabi ikhekhe kuthiwa kazi kuyobahlozile into behambe ngebeza. Angifuni ukuba njalo ngifuna nje ukuba umuntu oneqiniso noma-ke sengikufundile ukuthi ukuphila iqiniso emhlabeni uma ngakunzima kunzima nayo sokuye siyixoxe umuntu nombona nje ethulele sithwele ubunzima kodwa siyazama because into uma uphila ujwayele yona kunzima angihlula amanga mina kumele ngisonyohlala nje ngivele ngibabuza uma ngithi ikomanisi lithe lingashongo hey noma mhlawumbe mina ungivumisa into engingayazi ngoba unemali angikwazi ukuyenza lokho nanonginetheza ngiyangihlula mina ngoba into engayibona ukunetheza kuyiskill uzalwa nakho khona nje abantu ongenza ayibona into wrong kodwa engayenza ngoba ufuna lento ayifunayo mina ngikwazi ngaba neyibulalo hayi ngikwazi ukuyenza.